Te mo chamin singka pha ni ko thi ka thang wa in ko de singka ang phat li chan na thong thei ki ta win so hi ngai to ale him hi na so ani ki gyal phalo hi in hin la pathen ma pui na chan za lo hi ze in avelin pathen thangwa na ka pe ke in pa hi nga pan pi thum na ne ate pakai lu sik thim ai lu nei chan win him ka hin na hi ma hi pun ai khan a bi zing the hi zong la pakai ka zan cho lo wa ko ni zong nang in hin kai tho ke win tu phat dai zong na phat nei chan naw na thua hong ke ho lim kom the ding na me lu se na ka chang kom ki ta wen me ka hin thang wa e ke ma zong ma ong pun si the na zong ka nei pui zong le pakai ne hin mang chan lang na thua hi hin bang ta ka phun lo the na ding ka le kam phat the nei bu pin ta ko hong ke hanen thang wa ko min heu hen ka pakai Jesu Krista me na hin ka ta hi amen ka thu se ji dan ho he ngai ha thim thei in tin e zong le mi pi ho he ka ve na le thungai na ngai pon tho the vin na chung che ba ki pa na ka hen phong nge business ti le ti a sei pa ta ding a ha the ji ze nge i ti ka ki ho ne tam ka thu se ho he thu sim ba nga zum jala chi khom be se pol hi chi a he ki kan ha min be se lo ki ti le ka ki gut pha sung hi chom ka sa hi che khat hi che hi ja chu thu ka se ho he ngai ho ding a ha diam ka he tho pin zong ha ka sa in tuing ka in zong pathe bo chan za la vin Christmas chan chen hi jing la lai zin John Christmas chan chen a zi dan hi gospel Matthew to Luke to he ke bang ko in even ale ki ba lo na chu pe ham John him Joseph to Mary zong ki mu pu in chu zong le bong in a now sen ji su pe zong ki mu pu in a se le khat him ho zong ki mu pu in alo le van til hon ke wo chung ho ko ma thu hiu zong ki mu pu na hi it's a lam dan na chi ve na le John him Christmas san chen a zi a hin bung khat chang khat na chi mu ding a hi ati la chu thu ma hi in thu chu pathe na hi thu chu pathem tong kho ma hi in thu chu pathe na hi thu chu ta sa phe hong su tai ti hi ni che ve na le zon in Christmas chan chen a zi na hi ve la pathe ama ta sa phe a hong lo na chi pa chu a ki mu lo e na hi to jing ka in hi chi thu chu i pi ham ai lo le hi chi ta sa phe a hong su na chu hi chi ta sa bu wa chu i pi mu ven chu zong le i pi zia hi chi thu chu ta sa phe hong su ham ti chom cha chai na ve khom le hin tin zo in ba lo chang hin sin lo ta in chang som le ni na chin sim hi na hi bang in chang khana pa na chu na ve de mu hin tin hi chi thu ta sa phe ahung su na hi theological ta ma chun incarnation a ki ti na hi chi incarnation chu i ham ki define abo na ba chu a hil chet na ba chun hi ti hin a ki ji na hi simple ta ma chun in flesh a ti hi chu ta sa phe in ti na hi la definition a chun the act whereby the eternal Son of God took to himself an additional nature humanity chu ke sam ti ale ton sot hing jing pathin chapa in ama acham ta hi na bela kitile pathina hi in hi chi hi na bela akila na pa chu me hi ma hi na chu hi chu the virgin ba hi chi nonga thinga ku na akila na chu hi chi pa chu akisi na hi ba sa phe a hu na chu it's a reserve. Sakuna chu episode on atiale Christ remain forever and blameless ati. It's pathin ahina chu thimona be ahula sinless John sit be it's chu a virgin ba na kuna a reserve hung so do chu ahina hi
hi chi hi thil kidam ta chu hi in mihim hi na nang la ki jin he chin zum chu hi pu na hi hin la he chi hi ibe na la pathin ama ta ana to na chu ki mu na hi chi thu chu English a words a ki ti in he chu ki ki se na mo ham ti hi ana de ti akhat na chun what God is WORD hi in a word masa chun what God is pathin chu ta baham pathin chu koi ham ti hi avet sei na hi chang khat na chun atila chu thu ma hi thu chu pathin to uma hi chale thu chu pathin na hi thu chu pe ham ti chu chang khat na chu sei ta na hi atila chu thu ma hi thu chu pathin to uma hi thu chu pathin na hi ati na hi he chu thu chu pathin to khom atia le chun Trinity yong akimukin na hi ehoni ta sanu chu pa pathin cha pa pathin thagau thing pathin na hi hi chu thu chu pathin to khom ala chun hi chu different person mihim chum dang khat a hi ero pathin chu khat a hi mihim thuma hi ti chu ta sanu hi hi chu thu chu pathin to ma hi thu chu pathin na hi hi chu thu chu Old Testament lang event na le Exodus 3:14 a chu Moses hinga pakai anakila chun hambo a me ko nga pathin anakila in Moses anga chun kami Israel te zikama kona naga puido ringa hi anati na hi hele Moses zong ke ipika hi a katusi ata sanding ham anati na hi hela pathin chun ipe saizam ke ma chu ke hi jingding pa chu ka hi I am who I am anati na hi hi Elohim pathin chu hi thu hi a hi pe jingla je na hi Mosin Israel te hinga pathin chu pathin na hin so na apot chin dinga chu nang chu koi na hi ham ti address abo the na dinga chu koi na hin so ham ti na hi chin chen nei sei pe na ti na hi ana pathin chu ama ahi na pa chu anake phona chu ipham tile keima hi jingding pa chu ka hi anati na hi hicha pathin chu tu ni hin ta saphya hu so pathin chu ahi kin na hi hicha pathin chu thina ki zem ahi lo le lopina thane na zo sia pa chu ahi na hi abana chun hicha thu chu ipiham itiale God's oracle hicha piham itiale pathin mihim te koma athu sei na chu ahikin na hi mihim to pathin anaki huma na alo le pathin mi te koma thu na sei ting le hin Old Testament lam chi ve na le khatwe kumle manglamin thu asejin alo khatwe kumle van tir ho amang cha in hiti chun lam chom chom na hin pathin to mihim te ke huma na no mi na hi ala phat hong chi chi in Jesus Christa kha hong thuna chun pathin a chapa in ama ta in thu a hin sei kit ta hi chu Hebrew bung kha chang kha na pa na chi mu ring hi in sim dau len chang ni chun masang lain pathin abung bungin gotso min kinga ho kamin iputeu ipatya he thu asin tu lai ni nung ahin achapa ne ho hinga thu asei tai hecha achapa ta chu ama ima zo si golwa tu na hitai chule til sim zo si zong hi ama khuna asim sa ahi la chung ki chi selin akimu ne hi masang lai chun pathin abungin gotsom in eho hi athu na sei ati na hi hichi hi Jesus Christa pathin thua chule hichi thu ta saphe hu so chu pathin in mihim te hinga athu sei na khat chu ana hi na hi aban chu bekit leo hen thu chu ipiham iti ale life reality chun hin na di ta chu a hikin na hi chang li na chun
ama achu hinna aumin chule hinna chu mi hi wa hi hichil life reality hinna di ta hinna pa chu chawli achana akimuin ama achu hinna aumin ati hi chiku sin ham tiale pakai su hichil thu ta sape a hu so ba in chon si that na dinga hung thi a nang le ke ita san phat pha na hin inei theiling pa hichi hinna wa vet sa tu a hi lo le hichi hinna wa pe tu a hi na pa chu a se na hi hichi hi ja chu hinna hichi thu chu ipiham itia le hinna di ta hinna wa di ta chu a hi aba na chun thu chu piham itia le God's desire pathin lungdei lam a hi hichi pathin lungdei lam chu ipiham itia le nang le kezin ama chanchin e he do ding ama chung chang e he thim thei ding chu pathin lungdei hekin in a hi chang ana chun chuin wa chun muthim lam la hin salin a hin muthimin ana he poi aban isim so ale John chanchin Jesus Christa chung chang he do sa ding thu chu chang na pa chun akimukin in hi hichin wa chun muthim la hin salin e wangin muthimin ana he pon a hi ati hichi benale pathin thilgun chu adolta dinga chu ami Israel te juti adinga hi Messiah hi hunga a hi wangin amo in agia danu to ahunga aniki bang tapon hichi ji chun ana he thim pu bin ana sang thei pu bin a hi hichi wa chu muthimin ana he thei pu na hi ipizinem tile pathin thilgun to mihim thilgun chu mihim lungyal to pathin lungyal chu anaki ba lo ja chu pathin thilgun chu mihim ten ana he do zo lo hi ai wangin pathin lungdei chu ipiham ati ale mi ten ama he do theding chu hichi chu hi hichi ja chu thu chu ta saphe a hung su hi abana chun an belew hen hichi ta saphe vo chu ahung su a chu I ta bang hiya ai lo le ipizia hung su ham koya ding a hung ham ti ba chu chom cha chai na bekit lew hen akha na chun he came for us verse 10:29 a chi imu ring a hi in e ho a ding a hung a hi hi ta sa phe a chum chang som na chun ama chu vanu ya hung umin chule vanu hi ama se ma hi a hin vanu jun ama ana he pui ama vanu ya hung in vanu in ama ana he pui hi chi vanu ya hung na hi ipisi hamiti le nang la kin hinna inei thina ding chu a hi pe ne hi hichita sabuwa hi pakai Jesus Christa chu nang la ke hin thina dinga chu hichi vanu ya hunga a hi nang la ke jin imacha ibol pi thei chom po in ai lo le angai lu na chang dinga chu loma hi po I hi de po na hi ahi wangin hichi chu nang le kezin inangai cha that chu hi na hi ipizine mitile phat khana chu mihim chu sitna anatha hita in hichi ja chu chon sitman chu thina hi hichi thina chun damon chu adut dinga hi hichi hi ja chu nang le kezin ingai cha chu ke ham thu chu ta cha phe ong so nga jin pathi ama ta ithat dinga hong cha nga jin hi ja chu hichi ta cha phe bowa chu nang le ke dinga hi hunga hi abana chun he became like us 10-14 achu imuding hi in eho bangin eho dim mel bun ahung in hi chin thu chu ta saphe ahung so in ila wa ahung cheng in ke hon alo pi na pa ku na chapa changkhat se lo pi chu lung se le thota dim se in kamuta ve thu chu ta saphe ahung so in ila wa ahung cheng ati ne hi eho limle melbun eho bangin hichi thu chu ta saphe asuin vanu ye hen ahung in hi mihim bangin ahung ki simin mihim bangin hiti chun nan lesan athuin kil athuin thetmin aumin
itu jun pakai sukrista en nang le ke tu ho zo se hi ta sami him hi chu ta saphe ago wa chu ahung tho in itu jun thina chan ge jin ahin ana tu in hi hi chi ipisi ham itiale pathinin ei ngai lut dan avet sana ai lo le pathinin ei sim lona I value elopina ai lo le pakaya dinga chu I changya hi mantam hi ham ti pa chu pathinin ei vet sana ei het sana chu a hi pe ne hi chizia chu pathin ama ta chu alopina wana alal na ho zo si chu a hin da tha nang le ke lim pwa hi chita sa phe bwa chu hunga a hi nang le ke to hi chi pakai su e ki hi na chu I biham iti kinale ama hin son sin na be ai lo le bu be lo a hi kin na hi nang le ke lim bang ai lo le e ho ta bang bang a hi wa nga chu ta sa phe a om na chu nang le ke zin I tu zo si the na hi hen gil kil dang cha he jong le cho zo si cha tu e a hi wa ngin I ki khi na chu hi chi pakai su krista hi son sin na be hi Biziniam itile in zone in Sita in through the virgin birth. Hitzihi thagau thinga kuna hungke zile in azichu thisana hung ping lo hi in bathin thilbo thina kuna hi za achu hitchu ipi aswamatiala sonsin na be alo sonsin na bi ahi na pa chu aso do in hi abana chun He was easily misunderstood in him. Verse 5:10 to 11 achun mukiting in changana achun chuin wa achun muthim la hin salin ahin muthimin ana hepui changsom na achun ama chu vanuya ahum min chule vanui ama semahi ahin vanuin ama ana hepui ama ate hinga hunga ahin ama aten ana sangpu bi hichu Ipi say piwa metiale hichita sa phebo chun het thim aha the inahi het hil abai the inahi Jesus Christa chu adol ta chu ama ate ti ting la chan judate Israel te adinga chu Messiah akine now chu ahi in hunga ahi in ahi ban ana hepu win hichi chun Jesus Christa en alengam ana tungdo thei po nehi To second coming ani bi chana pakai ahung ting wang le hichi lengam chu le si na hi kumsang lengam kumsang khat pakai su krista en vai hin hom ding hichi ting le chun ami te en ahin ta san dingo ahi bet na la je hi hichi ta sabo wa chun het thim aha in chule het hil abai ne hi ami te en zong ana het him zong pu bi ne hi abana chun He substituted himself in our place. Chang som dani na chun hi wangin ama anasanga ama minata sanchan chu pathin chate hi the ding uthu apetai hi chita sabo chun chita saphe chun nang le ke khialin chon sin in a kisimin chule nang le ke khialin Thina anadu ta nahi Tunin pakai Jesus Christa ai lo le hi chi thu chu ta sa phe hung so lo hele nang la ke yen hu hing pu inei lo ding hi ala iwang phat na chu pathin ama ta le ya ahungin nang la ke khelin chon si a simin a omin hi chu go hele bin thina chan ge jin nang la ke thi khelin ahung thi nahi hichi chu thu ta sa phe ahung so lo na ai lo le nang la ke ai ngai lut ai vet sa na chu a hi kin nahi abana chun he humbly waits to save chang som ni mama chu imu in tu in sim do in hichi ta sa phe bo wa chun thina ga azobin atho do kin nahi atho do achun glorified body lopina ta sa chun athau ta nahi tu hin Jesus Christa hi pathin to mi him ai na chun aum de nahi
ale ama in hi chata sap he bo chun hu hing ding in e nga si na hi turin gel chun Jesus Christa hu thi na hi hoi se la he chin ho ding a chu a thi na hi mot hello hi ipizina mi ti le mi him zo sin hinna ane thi na ding ton so na hinna peding a chu pathian thilgun he chata sap he mi him lim po a alole he che bo ba hi pakai Jesus Christa vanoya hunga hi tuni nang le kezin het chen ding su biham iti ale pathin thilgun su masanga chu thu ti ding la chu pakai Jesus Christa pa chapa pathin se na hi in puchi thu chu pathin a hi in mi him hung ki so a hi vanoya hi mi te en na ane thi na dinga chu ichi thu chu vanoya sola ma hi ichi chu pathin mi te anga athu sei na hi in zong le mi te ho in son sina thana ba kuna that do thina hi in ichi Jesus Christa chan chin nang le ki zia athi na ho he thim ho adinga chu ton so hin na pedinga hi thu chu ta sa phe a hung ki so hi tuina ban na chiu tin hi chi ipizia thu chu ta sa phe hung ki so ham i ba he lo le purpose ahung ki so lo na azin chu anabekin o hiti head by ding chun ipizia Christmas imano ham ilahen I head thading wa hi akhat na chun to reveal the invisible God to us ipise ham tiale mu thelo pathin chu nang le kezin head do thela ding le mu thela ding a hi pe ni hi hi chu pi ham pathin chu thagaw hi John 4:24 also akimuna hi chule ahotel thagaw le thuta ho ding hi akiti ale thagaw chu mihimin naked eye imit changa hin imit ta hin ichil thagaw chu akimu thei pona hi ale pathin to mihim ki huma theina ding ale le pathin I het do theina ding a chu pathin ama ta e ho ta bang ahum ki su ngai hi ichi a chu purpose of incarnation akhat na chu pathin itabang ham alo le alung de itabang ham alo le mihim te adinga angai lu na itabang ham ti hen do thina dinga chu ama ta hung ki phone na chu chin chapa pathin hi a hi na hi ale he chi pathin chan chin he thina chu Jesus Christa chan chin he na chu a hi na hi tuni in Jesus Christa chan chin he na chu ibiham ti kina le chin pathin le khabu hi a hi kina na hi chi pathin le khabu hi pathin tu phun complete hi na acham kim na alo le aki phun na athin na chu a hi ta na hi tuin Bible hin ipi muem tia le pathin mi te aki ho bina alo le pathin alung deilam alo le pathin asim sa mi him su iti hung hin do ki thading ham ti hi It's Bible in ako pen so a hin twin pathin he do thina ding chu chapa pathina ko na hi in chapa pathin chan chen he do thina ding chu hi chi pathin tu hi a hi pen na hi ani na chun thu ta sa pe hung so lo na azi ani na chun them gaw ai lo la gaw thu ki sei ho su bulhin na ding a hi Isaiah 7:14 na chun Isaiah chu pakai ama mongmongin melchi na khat na hin pi ding wa hi ama chu amin Emmanuel ki ti ding hi ichi thim gaw thim mu cha hi in tamta prophecy tamta Jesus Christa Messiah chan chin thu hi umai hi in ichi Bible text wa chu pele ha pha du ding hi in ichi hi pakai masanga pana anakitiap na ai lo le Thim gaw ho thinga anamusa phat khat ting le hu hing pu mi te la hung ding he ti anamusa chu
agui run na hi chu zong le su bulit na hi na hi abana chun David hi nga pakai kitep na su bulit na ding a hi thu ta sa pe ang su lo na zi thum na chu David to pakai kitep na David hi nga pakai kitep na chu biham hichi David khang guya ko na chu hu hing khan hu ping do ding alo lama alle alal to na chu tun so na heading a hi ti hi pakai anakitep na hi na hi asa bung som da khan chang khan na chu Jesi fungbula konin atui khan hung don do indin abul ba do nga kona aba khan hung zam do ding a hi ichi Jesi chu koi ham ti ale David pa hi ichi David fungbuya kona chu atui khan hung don do indin chi kisi ipikisi na ham ti ale pakai Jesu Krista Messiah ahung ding chu avet sai na hi second Samuel bung sagi chang lia pa som sagi chan chu David hi nga pakai kitep na chu akimu na hi ala hichi David lal to na hi hin loading hi mihim angazin na hi hizi achu pathin chu mihima ahung pin angazin na hi ala hichi David lal to na chu tun sot adinga thutek a hi kit ja achu thi thailo mi angai kin na hi aji chu mi hin chu ki thia hi Bible thutek chu kum som sagi kum som gen athia hi ala hechi David lal to na loading chu Messiah thutek chu tun so na hingding a hi ale pathin tailo ko macha mi hin qualify ati umbo na hi hechi hi ja chu pathin ama ta a hi angai kin na hi hechi David lal to na loading chu mi hi mangai je chu jong le pathin jong angai je na hi hechi ja chu thu ta sa phe hong su lo na ji chu David hi nga pakai kitep na su bulit na ding a hi in chu le hechi David lal to na chu mi hi mai mai jina lo thei bu in jong le pathin a hi na ta chu alo thei de ki pu na hi aji chu mi hi to pathin a hi ko anga jin hi heji a chu thu chu ta sa phe hong su a hi abana chun ali na in mihim chon sina kun that to a hi a pathin to ki gui zop na sin phat a hi kin na ding a hi thu ta sa phe ahu so lo na azeli chan na chu mihim chon sina kuna that to a hi a pathin to ki gui zop na sin phat a hi kin na ding a hi het ma bangwin eden ho na chu adam to if chun pathin en bol hin ti ana bol na pa na chu Satan khep tha ke ma chon sit na thisan chu ke pu he ta ale ama chi kha zo se chu ipham chon sit na cha hum ki zil do a hi he chu theology a chun total depravity ki pi na hi he chu nang le ke sin e ma hi na a mi hi na chu pathin ilung hai thei ta lo alo le hin na chu imu thei ta lo hi he che hi ja chu nang le ke pathin to ti gui zot na su di a hi kin na dinga chu Jesu Krista hi ta sa phe bo ba hung ping hi hi chu even na le Christmas hi na di ta chu a hi ta na hi aji chu pathin thil bun chu mihim asim sa angai du ja chu phat khat ting le hu hinga aum thina dinga chu ipham pathin to bun chu hu hing pu a hin so ding cho hi chu thiam gao kama sejin alo le iti chu lam chom chom ana phongin a hin phat a thin ta in pathinin a hin subulit ta na hi tuni in nang le kezin hin na inei thina ding chu ipiham Jesu Krista chu a hi ta na hi I chon sin na khona iki elungi heza elo le pakai kom ibela le sun hinna chu inei ding a hi azi chu piham pakai Jesu Krista in I chon sin na zo si ama chunga akisimin apuin cross ana khet be ta na hi hiche pakai thona thina thona ho ita san tinga le chun pakai to tiba kha hi na chu hungumai hi
nang le ke sin hin na inei thina ding ai lo le pathin to eki gui job na sim phat ai a masanga eden hona adam to efin pathin to relationship fellowship ananei khom banga chu thing ta le di ta pakai to chan inei khoma pathin en asian lo na hina di ta pa chu apot thina dinga chu thu chu ta sa phe hong so ai hin tuni in thu ta sa phe hong so lo hele nang le ke jin hu hing puding inei lo ding hi Jesus Christa ti lo hin na ding adang on pu in jong le Jesus Christa ti lo nang le ke ja hong thi on pu in ama bo chu hin na hin ama bo chu don so lam ti hi anga na chun thu chu ta sa phe hong so lo na azi anga na chun thim pu chung nung a hi thina ding a hi thim pu chung nung se Halloween to be able to a sympathetic high priest at the hi chui bi sei nam tia le happy na ai lo le ngai lut na het thim na ni cho zo se ne thim pu chung nung a hi thina ding a hi every bung li langa chu mu ding a hi in Sang som li som lu chan chu hin siminge Van ho cheng si zot pa ya chia pathin chapa chu thim pulin chung nunga ini ji uchun ita sani phonu hi atu de jing hi ti aji chu I ha monau I het ya I thok pi pha lo thim pu chung nung ne ya hi pu be ei banga I malam zo si a het na le pate na tu kha thu kha hi ei zinga zong chon se na nei lo hi zo ine yu hi zi chun happy na ichan thina dingule hu thu ingai komuwa hu na lungsi na imu thina dingul hakat den lungsi na lalto na chu na yu hiti hecha chun akimu chin ta nahi Jesus Christa ke pu chung nung a hi thina chu pi ham atiale eche ta sap phe bawa mi hi ma hu ki si ma hi in ahile mihim ahi na chu mihimin atho zo si chu anato ta nahi nang le kin dunia gen thei ithu na ho zo si hi pakai sun e ya the pi hi azin chu pi ham te le pha khana chu ama anjong anatho kha hi thim pu chung nung ina chu ami te ahilo le mihim ten atho zo si ana het kha ta hi ja chu kem na hung hung ting le hitabang hiding hi elo le ta sat gen the na hung hung ting le hitabang hiding hi ti chu me hem hi na chu ana het sa na to kha ane hi nei hi chi din mun a hi a hi chi din mun a adin the na dinga chu pathen ama ta mi hi ma a hu nga ja na hi chi ja chu thu chu ta sa phe hung su ai hi tunin e he thim ding ai lo le ha mona ingai cha ma zo si he thim ding thim pu chung nung Jesus Christa ani hi ham phat akhat so ai pe ni abana chu satan na to simang bia hunga hi first one bung thum chang gupna chu ko hele ama oma chu chon se jom jing pui ko hele chon se hi a chu ama lo lai chule hello lai a hi chi hi thu ta sa pe hung so lo na si chu ibham etia le satan na to ho zo si sumang dinga hunga hi Itu satan na to chu biham hema bangin mihim an hem tha in hiti chun ton sot thi dalam an thut ta nahi ale pakka Jesus Christa ahungin hiche thina kona mihimin hinna ane thina dinga chun
aman ta ahung thi na hi satan na to su beiding ti chu he chi sat vano he satan thane na hi phat ki pi sunga ama vai pu na chu hi na hi he chi ho na to ho zo si su beiding a chu hung hi na to ale pakai su hung ta in ale satan na to he to a hi vano ya hum lo ta ma ti ale aum tho tho be na hi asu mang ning ati pen chu thina don so thina dinga ila gaw athina kona hinna ane thina ding pa hi chu asei na hi in har khak ding le hi chi satan na to thil bol hom hi pakai asu be tho tho ding hi second coming thing le satan chu bottomless pit komong be kana hi hena ong ding chi kum sang len ga ma chu ma hi ko ko a chu le ha so lu na ong ding hi it's a thing that you suddenly in the Maza about the loading here. I love Pan to say from some kind of thing that soon Satan of whom lay about in Indian, whom pocket in Indian, it has me him, Tema Marcellus in Atom. I didn't have pocket in. It's also Galin who is something to think like but in Tutana outside. White from judgment to Pungding, which are to Satan so a chung to get ending, don't some many large. Satan le anung zui ho chu le lu na om ding a hi tuni in le se na hin satan na to thin bol tam ta om na lai je na hi pakai hi cho zo se Jesus Christ chu hi cho zo se sumang ding a chu hung a hi hi chi tun so thi na nang le ke ni lagaw a thi na pa chu hin ane thi na ding in hi china to cho hum sumangin tu hum kip ding la wang le hi chi ana to thil bol ho zo se yong asu mang tha ding a hi chu imu be ni hi aban chun asagi na ta sancha te vet zui ding thu ta sa phe hung so na chi pham ti le Jesus Christ nang le ke jin example vet zui ding ai lo le ki hil na iman the na ding chu a hi pe ne hi tuni in public figure ho het the ta ho ai lo le mi lo thing ho ku i ve na le thana om zin o cha om zi gi hi ibang chune ho dong tu lai ibol the pen chu am hele ipiham itile mi chan thoding elo mi hin bang banga hin ding ti ho hi ai pe ta nei ibang chun nang na hi lo na khana chu mi kha chu ne mal cha chu ai lo na pa cha ji na de cha ji chun ama chan chuna tho ta nei ebang hi chu hi pui bible na sei chu piham ti le e ho ivet zuiding pen ta chu midang hi pui pakai Jesus Christ ai hi Leia ana le laia a thuhil aum chan akan chan ki singsa ho zo se hi nang le ke jing ki na inei ding su a hi pe ne ji ja chu pakai ama ta hi ta sa phe a hu pi nga hi tuni in pakai ta sa phe hu ping lo hele nang le ke jing ben zui the ding inei lo ding hi tuni ni wang pha in itu zo se ha sa again the na ki pan ho zo se ilu na ding thiên pui le zin hi go he poin ivet zui ding ni tin hin kho a iti hin ding ham iti thu sei ding ham hello le iti ki man sa ding ham ket na hong ting iti ka do the ding ham ki ho so si pathin thu a om he in hi chi Jesus Christ ivet zui ai koi man ting le chun elam pi zo di the ding a hi a chai na again na chun thutan di ta a hi the na ding a hi Matthew 28:20 na chi ben ale wana le ya thuni na zo se ki ma ai ki pe hi ti hi chu ivat sa chu ham ti le Jesus Christ hi thane na zo se ki pe hi in ki khat ting le mi him zo se hi achung thu a hin tan ding hi ama pathi na hi in achung thu tan di ta hi tulin pathin heading along in thena imazo si ehet sa so ta na hi achapa in thu season it is nang like in ton son hin lampi imu thena ding chu pathin ei ko mu ta na hi hichi he lunga son sing na yong te te ya hichi Jesus Christ iki san thelo wala chun ni khale chung thu ke tan tho tho ding hi hichi tu tan di ta ai thena ding a hi pathin ama ta sa phya hong hi mizo se chung thu ke tan ding hi ta san hian lang ta san lo he zong le ping tha he lang ping tha he zong le e chung thu hi ke tan ding hi
ai bangin aping tha ho chu bema judgment bema lal to na anga chu pe tha ho cha chung thu ke tan ding hi ai bangin am ho chu ke pa man hop na ding a hi ding hi ta san lo ho mi chon si ho alo le ping tha lo ho chu lal to ra ka nga Jesus Christa in themo chan na thutan na chu judgment ani ding hi iti chu thutan na ke ba lo na hi thu ta sa phe hu so lo na ji chu thutan di ta hi the na ding hi tu ni nang le ke zong i pham e bol the hin the na ding a chu thu ta sa phe hu so na hi he chi na pakai Jesus Christa hi nang le ke sin hu hing pu le leng fa ai ki sa na hin na anything le chun hi chi thutan na hi I hoi ding hi hi chi chu nang le ke sin e bol the chu a hi pen ta na hi tu nang kain pathen thu se naw isi khilo omle pathen ni ngai da man lang isi kha na ho I chan che wari pathen pathe bu pita hello